Hajde da uradimo jedan brzinski test. Možete li da prepoznate da li je slika koju vidite stvarna ili ju je generisala veštačka inteligencija? Evo prve slike. Tačan odgovor je pod B. Veštačka inteligencija. Drugi pokušaj. Stvarna fotografija ili veštačka inteligencija? Ova fotografija je stvarna. Pitanje broj 3. Koju od ove dve slike je generisala veštačka inteligencija? Ok, to je bilo trik pitanje. Odgovor je obe. Ako niste uspeli sve da pogodite ili vam testovi poput ovog inače predstavljaju problem, ne brinite. Dobra vest je da ljudi vremenom mogu postati bolji u detektovanju slika koje je stvorila veštačka inteligencija. Potrebno je samo znati nekoliko trikova i malo vežbe. Kako današnji modeli kao što su DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion i drugi mogu da generišu slike na osnovu svega nekoliko reči teksta. Da bi došli do tog koraka, oni su prvo morali da skeniraju milione i milione slika, zajedno sa njihovim tekstualnim opisima. Kako to u stvari izgleda? Recimo da je ovo jedna od fotografija na kojoj su obučavani. Oni će ovu fotografiju prvo rastaviti do nivoa vizualnog šuma, odnosno razložiti na nasumične piksele koji ne predstavljaju ništa konkretno, nalik takozvanom snegu na televiziji, da bi je zatim ponovo sastavili. Kroz ovaj proces, modeli uočavaju obrasce u odnosu između slike i teksta i uče koncepte kao što su boje ili predmeti. Na primjer, ovo je bela boja, ovo je teniska lopta i slično. I zato što su naučili ove koncepte, oni mogu da stvore novu sliku na osnovu zadatog uputa, umjesto da ponavljaju ono što su već vidjeli. Želite sliku psa kako surfuje? Nema problema. Voljeli biste da vidite prizor čoveka koji vozi snowboard na Jupiteru? Može i to. Zanima vas kako bi papa izgledao u pafer jakni? Evo, mogućnosti su zaista ogromne. Međutim, kao što je slučaj posljednje slike pokazuje, mogućnosti sa ovom tehnologijom su ogromne i kada je reč o dezinformacijama. Slika pape u beloj pafer jakni postala je viralna prošle godine. I sudeći po reakcijama, mnogi internet korisnici nisu shvatili da je dotični sadržaj čista izmišljotina. Imajući to u vidu, evo nekoliko načina na koje možete prepoznati da je određena slika proizvod veštačke inteligencije. Osnovna stvar koju možemo uraditi ukoliko sumnjamo u autentičnost određene fotografije jeste da proučimo detalje i pozadinu, umjesto da se fokusiramo samo na ono što je u prvom planu. Detalj koji uvek treba da pregledamo jesu ekstremiteti, konkretno ruke. Sjećate se onih slika sa početka videa. Ruke su bile najlakši način da primetite da su one plod veštačke inteligencije. Kao što možete vidjeti, ovoj ženi nedostaje prst na levoj šaci, na ovoj ruci ih ima previše, na ovoj ih nema dovoljno i tako dalje. Prema tome, uvek proverite da li su svi prsti na broju i da li su svi udovi na svom mestu. Greške ovog tipa su među najčešćim greškama koje veštačka inteligencija pravi. Još jedan detalj na koji treba obratiti pažnju je tekst. Kao što smo ustanovili u prvom videu iz ovog serijala, veštačka inteligencija nema problem sa generisanjem razumljivog teksta, ali tekst na slici je nešto skroz drugačije. Ovo je tipičan primjer. Ako se fokusiramo samo na ljude, stvari deluju u redu, ali čim pogledamo šta ovde piše, dileme više nema. Pogrešno napisane reči, besmislena slova, zamućeni simboli. Sve su to učestale odlike teksta na slikama veštačke inteligencije. Slike koje generiše veštačka inteligencija također možemo prepoznati po tome što često izgledaju previše dobro. Na primjer, ovako. Zar vam ove slike ne deluju nekako previše uglancano? Koža na ovim ljudima je previše glatka, boje su previše živahne i uopšteno gledano, fotografije su na neki način savršene. Ako imate takav osjećaj dok gledate neku sliku, dobre su šanse da je ona veštački stvorena. To su bili najlakši načini da prepoznate da li je neku sliku generisala veštačka inteligencija. Ako želite da proverite svoje novostečeno znanje, u opisu videa nalazi se link za zadatke koji će testirati vašu veštinu da razaznate pravu sliku od lažne.